Президентамоя ташкилии ва ёшон кати порсол 25 сол 8 сентябр ба 277 қарор биромад. Ин қарор чуту вай кати талаб ки биромад ки масалан мактабу таълим сифаташ кати шуғулланӣ мекунад. Ма ин қарор кати келаҷак марказо, вилоят, республика, умуман туман, шаҳар, келаҷак марказо ҳамешон фарзандомоя баъд аз дарс таълим тарбияшон кати плюс вай тӯгарак кати зини президентамо ин ваяшон талабашон ки масалан имконият ҳаст нести ҳаст вай ото-оноё родителоя ин чека ҳудудо вая масалан таълим бренди сифаташа расондан. Ҳозир ма ин қарор кати келаҷак марказу тармоқ тӯгаракаш ҳама мактабома қамра карда мегиранд. Ин Самарқанд вилояташ 1200 зиёд мактаб бошад агар ҳамешба келаҷак марказа мактаб маслиҳатчиё монсен. Мактаб маслиҳатчиё монданам ҳамтуне бе инсони омилаш. Ин платформа кати вазирлиги кати ташкил шудагӣ вакансия эълон шуд майи мартба ҳамешон кабинети шахсӣ ҳуҷҷаташонро юкла карда. Ин якум этапба ҳама ҳуҷҷата дида биромада таҳрир шуда, дуюм этапба рухсат дода. Самарқанд вилоятба масалан 1200 зиёд вакансия бошад агар қариб 7000 та одам номзодҳо ҳуҷҷат топширӣ кардагӣ, што ман маслиҳатчи мушум гуфта. Дуюм этап ин тест билим маша што да донишдан барош ин тест марказ президент мактабу кати плюс мактабкача ва мактаб таълими бошхармеш кати келаҷак марказо ҳаме мо кати 5000 та зиёд қариб 6000 та дуюм этапба номзода кати суҳбат шуд. Тест гузаштагӣ 2834 та номзоду дуюм этапба яъне суҳбат босқичаста гузаштанд. Суҳбат босқичи ин ҳар президент мактабба шуд, ҳар якта ҳудудоба комиссия ташкил карда нон комиссия данашба ихтисослаштирgan мактаб директор, келаҷак марказ директор яктаги котибо таъин карда ин зум платформа кати онлайн ҳама дида иштааст, плюс запис рафт, плюс ҳамон кабинетаам овозли камеро истодааст. Ҳамеш инам платформа кати сета масалан ҷури ҳакамлар ҳайати бошад агар ҳамон одам дарод агар номзод якта суҳбат кабинеташ мекушон 5 та савол суҳбат ба ҷавоб монда ҳамон номзод то биромдагиша ино маҳкам кунанд агар общий баллаш ҳамин захоти бироманд шумо ҳаминқа бал китед гуфта. Сuni як ҳафта данашба гузаштаги номзодоба шахси кабинеташонба тавсия рафт. Сиз муваффақиятли o'tdingiz ва тавсия этилдиңиз гуфтагӣ. Ҳозир мана 154 та мактабамо монд вакансияба, што мондаги номзодҳо талаб ба ҷавоб надодагӣ, аз суҳбат нагузаштагӣ. Но монба дигар мактабо ва ҳар якта ҳудудба қариб вилоятба 700 та зиёд номзод захираба истодааст. Мо акун захираба истодагии кадроя суҳбат кардем. Ин 154 та мактабба мемонем. Албатта суҳбат карда рухсаташона гифта масалан ма ин мактаб шумо ма ин мактаб нагузаштед, лекин ма ин мактаба тавсия мекунем гузашта кор кардагитон мумкин гуфта. Инам балашон калон ҳам тест ҳам суҳбат балашон калон шудагӣ номзодая ҷилзада масалан таклиф мекунем. Ин чиба нағз ки мана келаҷак ба бачаҳо фақат дунёвӣ билимое не плюс касб-ҳунар юналишашба санъат мусиқа юналишашба плюс ҳамон қизиқ мекардагӣ фанашона дур ҷойба рафта маълимо ба уқуқи центроба нарафта мактаби худашба маҳаллии худашба тӯгаракба иштирок карда дар неши ҳамон сертификатҳоя мегирад.
bu davlat rahbari ham xel sharoitga dodanki anamun qaror ba ota-onalar badali hisoblashib to'garak shakllantirilmoqda, to'garak rahbari va maosh biten и плюс 40% formadagi puli 40% maktaba byudjetdan tashqari mablag' hisob raqamash meg'alda. In дальнейший agar maslahatchi naqs kor kunad, maktab direktori, ota-ona, bacho hamma совместный zo'r kor kunan agar men maktaba o'sha moddiy texnik bazasi mustahkamlakadan va ancha yordam mushot. Masalan, kompyuter xaridan mumkin, to'garak oba sharoitkadan mumkin, sport zali remontkadan, musiqa asboblari xaridan va yoki yagonta ko'rik tanlovi tashkilkadan va hamisha tashkilkadan barosh moliyaviy fondash mushot. Eng bayash masalan top institut daromdan Mumba hozir yoshimni albatta xorijiy davlatlar va xonadonga qiziqib kunad. In butun dunyoda ham xil. In не запрещается. И мы xohlam kunamki eng top 50dagi, 100dagi, 60dagi top institut bacho xonam ham xil. Chunki O'zbekiston farzandosh ham xil bilimdor va yo'g'a baribir поддержка darkor. Bacho hozir masalan no'yim dayam sinfi bacho katta suhbat kunat agar chet el va xondan va chi darkor go'yat agar chet tili bilish sertifikati mavjud. In yakun mesaba ne? Yakun mesaba bacho masalan digar bilimmosh ham darkor, digar fano, yo'nalishosh, natijash, muvaffaqiyatash. Masalan, hozir kelajak markazi maslahatchi uchun yakun sentyabr men nav o'quv yili sarmushut ana joba har yakta maktaba platforma kunad har yakta bacha medarora 5-sinf 10-sinfa chiba qiziqim kunad yak soba chanta masalan tadbirga qatnashgan chanta yutuq masalan muvaffaqiyat chanta faxriy yorliq qadam olimpiadada qatnashgan qadam musiqa tadbirlash ishtirok qilgan hamma hamon platformada joylashtirib kunad in mobilni to yozgan sinfa 5 to yozgan sinfa bacha bo'yicha hamma ma'lumotni onlayn to'pmushot и masalan bacha برای خودش hamma top institut ham не только O'zbekiston balkim xorijiy top institut ham xudash va yasha предлагать qadagиш mumkin. Masalan, men natijam has, masalan, grant burada kitab va juda ham qulay shu. Men o'ylam kunamki, men не только maslahatchi и плюс hamma ma'limo, родитель, keng jamoatchilik maqsadim hamon Samarqand farzandoshi eng baland natija dedim va chunki haqiqatdan ham tangifdan darkor bacho juda ham salohiyatli. Hozir mana salohiyatli o'zi baribir xudosh ko'rmakadagi pedagogim bo'lishsiz. Oliy toifali, yakun toifali o'ylam kunamki, agar qo'llab-quvvatlab kunam agar kelajak markazga umuman ta'limga совместный kor kunam agar maqsadim merasimki, shu har yakta bacha hayot va har tomonlama faqat dunyoviy bilim katini iqtidorasha iste'dodlasha nishon doda natijaga erishish mumkin. Chunki gufti prezident ham iqtidor beiste'dod zoyida namushud bacha hamma yakta iqtidor iste'dodlash mushud. Mo akon rejamo maqsadamo hamin iqtidori iste'dodni nishon dodan bacha. Ammo faqat viloyat bo'yicha butun tuman shahar okati va mumkin qarib 1000 nazik to'garakka kor qaysiz. Biz 8000 ta bacho to'garakka jalb qadagi. No hozir butun viloyatimizda qarib 800 ta bacho bo'shadaga qarib. Mo men yakun o'quv yili bakon hamin umaysdagi yangi o'quv yiliga kamashpa 40% bachoya qamraqada kitagimo rejalashtirikadagimo nasib bo'lsa hamin rejamoya amalga oshishi mumkin. Mo faqat aniq fanlar, gumanitar fanlarni-yu bachoya kasb hunar ba ham yo'naltirikadam ba sartaroshi, tikish bichish, pazandachilik yo'nalishash va duradgorlik hamma sohaya qamraqadan ba harakat qadanimo eng xursand shunaqa tarafim bu. Masalan, in lavozimda
maktab maslahatchi lavozim bor. Medonimki tajriba talab miqonan yagon mutaxassis taomkadan darkor yoki petstar talab miqonan lekin maslahatchi va hamin chiz kitapatovdagi ham tu institut taomkada lavozim bor ya'niki direktor o'rinbosari lavozimga tenglashtirikadagi inchiz bor. Hamon ba in lavozim oylikashonam hamon daraja ba rasondagi eng qonarli tarafash Samarqand viloyatash ba qarib 70%. Aynan yoshlar tashkil qiladi. To 5 sola yoshlar hamon lavozim ba guzashdagi. Eng guftagishki hamma maktabda sog'lom fikrlaydigan shuni yangi navigariya xohlamakadagi navigariya medarordagi navxun daromadga emas mushut maslahatchi chu yo'sho talab qiladi yo'sho platforma qati ko'rinadi masalan burqadan va shuni top instituya va yoshkati suhbat qadan darkor russi anglisi zaboni hamon IT yo'nalish shuni intellekt qati korkadagi shon darkor mo ham masalan solashon kalon odomu pedagogi korba namigirem lekin talabi hozirangi ba muitlar yoshu javob do'ysizda tonissin ham yoshu qati suhbat qadam va taklif dodam va masalan natija va erishkadagi odam xudasha misol qada korkunataga in nag'z mushud masalan hamu maslahatchi danash ba sertifikat chet tili bilish sertifikati oshpaz menejerlik sertifikati oshpagi chet il institut taomkadagi yoki fizikadagi natijador yoshayam ma o'ylamoqdimki maktab barafda xudashona tajriba shona xudashon erishkadagi natijaya masalan pir odam chem bo'nagar lekin yosho xudashona misol qada yo'naltirikunan naqstar дарси вокал бачо ашура мехонад ман менавозам якта гурухба 10 та бача ҳаст монба бачо ашулои o'zbeki русӣ асосан ҳамин o'zbeki русӣ ашулоя мегузарем инструментро ман менавозам ва ё мехонад инҷаба калонка аст микрофон ҳама шароитамо ҳаст инҷаба акун масалан ки ба бачаҳо масалан худо дод ҳамун истеъдодаш ҳаст ки ба масалан камтар ки ба умуман нест лекин ҳамун вақти ҷараёни дарс ба ва ё я интонатсияш музыкальни ҳамун гӯш мекардаги қобилияташ ривоҷланӣ мекунад ки бачаҳо тайёр мебиёд худаш ҳама чиз ҳаст гӯш коркайс аст авоз ҳаст ва ё ба саҳна ба худаша доштан туғри нафас кидан ҳамин техникаша ёд метиҳем баъзе бачаҳо сустар баъзиш тезтар ҳамхелин ёд кита меорад лекин 4 дарс 5 дарс ба программая ёд гирифта ҳамун дастури дарса ёд гирифта бачаҳо қӯшшуда хонда рафтан мегирад инҷа ба сони мӯлтар бачаҳои рухӣ ёки масалан ҳамун диксияш ба муаммо будаги бачаҳо мебиёд мӯлтар ҳамун акун духтуро тавсия метиҳанд ки масалан ашулахонӣ ба баритон вокал ба баритон барои диксияш ҳамун ҳарфҳоя гуфтагиш ман инҷа биштари якта бачаҳо бигеш кита меорад ин ба ҳарфи ре муаммо будагиша барош ин як сол буза озмаба омайсаст сони мӯли бачаҳои вай мебиёд бачаҳо қӯшшуда наметавонад истагӣ акун ман чихел диагноз намедонам номашаю бачаҳо қӯшшуда наметавонад ҳамин телефон ба мӯл дода шудагӣ таъсир кардагида ҳамин чиз сони даричу биеш мебиёранд ки ин мӯл телефон бозӣ кардааст ин ҳамин бачаҳо ба қӯш шавад ашулахона ҳамхелин бачаҳоям мӯл мебиёранд лекин манба дута сета бачаҳо ҳаст чашмаш намедидаги бачаҳо мебиёд ва ё акун асосан гӯшкатӣ гӯш мекунанд ва ё ба сони дигар бачаҳо ниёкамба музыкальни интонатсияш нақстар мана музикаи гӯш карда ҳамун тона ва ё дигар бачаҳо дида нақстар мехонад и гӯш хотири гӯшаш нақсда ва тез эсашпа мемонад гӯшкатӣ ҳамхел бачаҳоям мебиёд бачаҳо худи губка баринда чия мемонед чия ёд метиҳед эсашпа мемонад уже омадаан гирадагар ҳамин чизба даромада меорад яъни натиҷаи павтор
повтор qadana natijashki bayoba odat paydo bo'lishadi. Odati chi, masalan, toza qondan shular zapis qilgan. Masalan, rus duxtarchom biyot, zaboni rusiki, masalan, yakta koreyankim biyot. O'zbeki ashuloya aymon lotini harfku. Tekst o'shat, man tekst o'shamitiyam 5 mugotki, in xonda nametonad mugot. In urusi mexonad. Man mugam gap nazanet, man zasash bitiyam, hamma bachcha o'zbeki ham yod migiradi, hamma harfi ham yod migiradi. Ham dunyokada xonda lotini ham yod migiradi, o'zbeki ham yod migiradi. Variamon bachchi maydaba chegara ne? In chizi namedonad natiton yodkisi nametonad kuta o'ylam kunad, nadish biyesh, lekin bachcha tez yod migiradi. Amin chizma. Masalan, Urusiya navidagi bachcha Urusiya yod kitamuradi, harfoy Urusiya, gapasham yod kitamuradi. Lekin darsamo haftada 2 bor yakunum soat. Assalomu alaykum. Man Shavkatjon Muxtorov Merxojevich. Man hashpa pianina ba amsem. Chuma bozorumsen. Man Novigoda Mavoxda. 20 سال بوده در همین مرکز من فعالیت بردم. دخترها کتی هنرمندیه یاد دخترها با هنرمندیه یاد داشتم. اینو که اساساً دختن میچوخ کتی کار کردن یاد داشتم. دخترها جدا هم با این چیز به قزخ میکنن. من تلفن و وایبد از این چیزها دور میشون، از هر خیل کارهای و دور شده. این میچوخ کتی هنر و قزخ کرده وقتشون همین کتی مگذرد. دخترچه‌ها اساساً حاضر میچوخ کتی من سمکچول ساختم. سنی هر خیل اکسسوار رو کایسن، امبلیم ها برای ویاشون سمکوشون کایسن. باز اینو سرشون با هر خیلی برای کلینو تایور کدایسن. منم مثلا ویو از رمول مکنم ملکاس حاضر از برای رمولشون من خیلی کده پیام کده تایور کایسن. من سرشون با این حاضر انگ عادیش مهم با عادی تر ویامو با من از این حال سرش خیلی شده. این کسی یکم سر کار کایسه با از این هم خیلی فروش هست. هر خیلی فصل هو کرده کارمیات با همین دوام دایسن. دخترها به چی قزق باشد، چه خیلی وای نویگری باشد با خودشون عمده معلم ماینه چه خیلی کنیم که از من مسئولیت میپرسن و یا حرکت میکنیم کردم با اساسا همین خیلی کارو اینجا مثلا ما با 8 ساله 7 ساله بچه‌ها میبیان و یا که دیگر خیلی کارو دوام میتین. کالونوکی دختم بملتر شغل نمیکنه. هر یکیشون من حاضر دو مسه که اومدن اینو پالن اوج دستاشون امشو چه خواهن خودشون حرکت میکنن کردن با این سونه من دخترها через حاضر من اینترنت رو اجرانی کردی через همون خودشون با زکات یافته زکات و ترغیب کایسنده اونم با هم دستاشون با هنرشون هست هم پولی میوبن از پشتی با سمکچوشون 200,000 من ویاش من یوکده از 200,000 180,000 هر موشون خودشون مهنتشون به یارشون نرخ میمونن. خودشون نرخ مده من میچوکشون خرجاتشون هم میگم من اینقدر خرجات کردیم هنرتا یک ویاش مون یک همش مثلا یکم کارات باشد همش به یک برابر مهنتی دستات نرخشون مون میگم اینو هر یک توشون حرکت میکنن قیمتا فروختن برکی نرخشون نقص کرده شرکت موندم با لیکن کلینتوشون خفه نمیکنن با یوناش به یک تا چیز پدر کم میکنن من درسلیت چمی نوز کاک باشدم این تو ابدی چکچه با یورکچه ویاش با حسابش بکده اساسا دخترها بکر نه هنر یاد گرفته یک تا چیزی آمدم از همینجا یک تا هنر یاد گرفته رفتیم. غیر از این ویامو میچوخ کردن دخترها میام ما با هنر یاد گرفتن با من تا دختن و یاد گرفتم. هر یک تا دختر بچه به این البته çok دختن یاد کردگوشون
ҳаёти худашон давомаш ва зарур мисол ҳеч набошад якта кута дезонам ҳозир як касба баранд камаш ба 150-200 ҳазор ки кутаи мо дезонам ино мана дар давоми як маҳ омадам ба камаш ба якта кута эзор худашон ба духта мөрн аз ҳамиҷа ёдта мөрн лозим яка мон очрак лозима ёд мекунем духтароба ино албатта вай чиза ёд мегирам полна ёд кита худашон ба аҳли оилашон ба духта мекунанд ягонта духтари омадаги ҳаминҷа хапа шуда рафтаги шояд надидем инҷа ба 20 нафар духтар мебиём 20 нафар духтаро ҷудоям ҳамошон ҳунардастошон ӯн шудагӣ дар даруни мана 3 маҳ омада ино аз мон таҳсил гирифтанд. Ман интизорда бадар омдаги ин мактабба як солбоза омда мара сумкачо галстуко месӯзам ман дата вай каги шкатулка каги 250 000 бафурӯхтаги ман Мана сета неварем ҳами дом пионерка мебиёд. Дута неварем каратеба мӯрид сарҷо, якта духтарча английский баракашма мӯрид. Ана маълимошон ҷудоам наст. Неваром довольны омда, довольны мӯрин. Ҷудоам хурсанд. Якта наберем 3 синфа гузашт. Дута мебиёрам 3 синфаша, якташ английский мӯрид, якташ каратеба мӯрид. Бо якта неварем 2 синфа гузашт, ваям каратеба мӯрид. Маъмулиҳош нақс, ҷудоам вай маъқул моҳон вай. Не только вай, ман намондагӣ бошамам, ман ки хат гадавитин намондагӣ будам, сараш неваром маълимошон ҷудоам нақс. Ваёшон английский, узбекский, ментал арифметика ваёшон ҷудоам нақс маълимошон.